Ja sam Dragan Aleksić, pisac za decu i odrasle. Da vam se predstavim, znači pišem za decu, ali i za onu decu koja žure i žele da porastu, i pišem za odrasle koji bi još da ostanu malo deca. Ukoliko su oni s tim zadovoljni, mislim, ukoliko postižu to što žele, onda i moje pisanje ima i više smisla. Dakle, rođen sam u Beogradu uoči samog rata, 2 mjeseca pred rat sam rođen. To je bilo u februaru, a rat je izbio u aprilu 1941. I onda, ne sticajem okolnosti, pošto mi je otac bio sudija u Obrenovcu, putovao je u to doba iz Beograda u Obrenovac i nazad, mi smo prešli odmah po ratu u Obrenovac. U tom ranom poratnom periodu zaista je, ne treba govoriti nikome da je to bilo siromašno vreme, u svakom pogledu, pa i u pogledu dečjih igračaka, da ne kažem rekvizita, što je više ovako za odrasle, za zabavu dece. I mi smo se snalazili nadogradnjom, svojom maštom, svojim doživljajima, izmišljotinama, zatim i u samom priboru za igru, kao i u prostoru koju smo oplemenjivali, davali mu druge slike, druge dimenzije i pridavali mu osobine onih junaka i onih pustolovina koje su oni doživljavali u romanima koje smo tada i knjigama mogli da pročitamo ili uspevali da dospemo do njih da ih pročitamo. To je bilo, recimo, vreme kada je Obrenovac još bio plavljen, okolina Obrenovca je imala svake godine poplave. Mi smo tada, dešavalo se da se nađemo, otplivamo na neko ostrvce, onda smo se tu igrali Robinzona, zatim smo se igrali Tarzana na taj način što smo savijali vrbove grane visokog drveta, pa onda kad se primaknemo rukama ka stablu, grana počinje da se diže i mi onda penjemo kao da nas lijana diže, bukvalno kao liftom nas diže od zemlje gore, ili kad se spuštamo pomičemo ruku ka tanjem delu grane i onda se puštamo na zemlju. To su bile ovako neke igre već u starijem dobu, u detinjstvu, 10-12 godina, mislim, u tom kad smo i fizički mogli neke stvari da savladamo. Ali, hoću da kažem, tu smo maštom nadgrađivali i tu smo bogatili svoju maštu, tu smo u stvari svoju maštu oplemenjivali. Svi mi koji smo u tom periodu rasli, bili smo spremni da i kasnije u nekim nedostatnim stvarima nađemo poneko utočište i poneku dimenziju koja je mogla da nas zadovolji i da se u misaonom smislu nadogradi i da se na taj način oplemeni. Ja sam kasnije završio 2 fakulteta, ne bih pominjao taj broj da nije jedan se odnosi na rad sa decom, a drugi se odnosi na rad za decu. Zato što sam završio književnost, pa sam i predavao, jedno vreme čak sam predavao i u Nemačkoj, u zapadnoj Nemačkoj za našu decu i inostranstvu. To je rad sa decom, a drugi deo je rad za decu. A to je ovo što radim na televiziji, urednik sam u programu za decu. I pisao sam brojne serije, dečije drame, dečije pozorišne komade, priče za decu, pesme za decu, objavio sam i veći broj knjiga za decu, što se ovdje vidi. Po tim knjigama nekima je napravljena serija, kao što je Sazvežđe belog duda. Moje čitalačko iskustvo na samom početku polaska u školu nije bilo veliko, ali u tom ranijem periodu moj drug, sadašnji kum, imao je biblioteku Kadoka i Prave ptice, kompletnu biblioteku koja je izgledala kao jedna od ovih polica puna svih tih knjiga. Za ono doba i ono vreme u Obrenovcu to je bio takav jedan kapital i bogatstvo, to je bilo više nego kad bi danas neko imao, na primjer, videorekorder sa stotinama filmova koje možda pogleda, kasetama koje možda pogleda na tom videorekorderu. To je tada bila takva retkost. To su bile sve savršene knjige, očuvane. To su bile knjige njegovog brata koji je studirao u Beogradu. Te knjige se nisu smjele ni pipati, ni iznositi, a kamoli čitati. Tako je taj brat bio zaljubljen u njih i nije se smjelo uopšte do njih dopirati. Međutim, moj drug je to ukrao. Svaki put je ponedeljkom mi donosio po jednu knjigu, ukrao u torbu, zavijao u neke novine i tako. Onda sam ja također to prepakovao pa u moju torbu i nosio sam kući. Morao sam da čitam što brže i što oblapornije kako bi uspeo da što više knjiga, recimo, od ponedeljka do petka pročitam.
To krajnje disciplinovano i tajno moje čitanje trajalo je, Boga mi, više godina. Sve to vreme brat moga druga, student u Beogradu, je strogo kontrolisao, svaki dan gledao kad je dolazio naravno iz Beograda, pazio i uživao samim pogledom u toj svojoj biblioteci. On više to nije čitao, valjda je pročitao ranije sve, samo je bio strašno ponosan što to ima, jer je to predstavljalo, kažem, jednu neprirodnu vrednost za to doba i naših godina i uopšte to doba u kojoj se nalazila naša zemlja. Ali kasnije je on oslabio sa tom pažnjom. Da li se u Beogradu zaljubio kao student, da li je nešto drugo, tek više u te knjige nisu bile takva obsesija koju je tako strašno kontrolisao i tako strogo kontrolisao kao što je, a to je već bilo krajem naše gimnazije. Onda je došlo dotle da sam ja neke od tih knjiga mogao da nosim ponovo kući, da ih držim, da ih čitam duže, da ih, recimo, Decu kapetana Granta, pa Baf vođa karavana, pa Mitahazu, pa... To su uglavnom bile edicije Plave ptice i Kadoka. Zanimljivo je da sam ja tako obožavao te knjige i da mi je onda neko rekao da ću ja u svom kasnijem periodu kao pisac imati također, biti autor knjige koja je objavljena u Kadoku. To bi za mene bilo tako nemoguće kao da mi je rekao da ću biti Juri Gagarin, da ću leteti u Vasionu. Jedna zanimljivost iz moga druženja sa knjigama je opet vezana za onu biblioteku koju je imao brat moga dobrog druga Raše. U toj biblioteci postojale su dvije knjige, Karika i Valje, tako se zvala ta knjiga u izdanju Plave ptice, koje su bile, mislim da je bila jedna sa crvenim povezom, samo onaj platneni deo, jedna sa plavim. A inače nikakve druge, naslovna strana i sve drugo bilo je isto. Da li su to bila 2 godišnja izdanja ili je to bilo 2., 3. izdanje, ne znam. To je naravno sve bilo predratno, u Gecakonu objavljeno. Ali ja sam nekoliko meseci navijao, nagovarao mog druga kako bi on mogao da mi da jednu od te dve knjige, da to bude njegov poklon meni za 13. rođendan. To je bilo upravo kad sam imao 13 godina. I on nije mogao da skupi smelosti da pita brata. To bi bilo, mislim, prvo on kaže, pa znaš, bila bi pauza na tom mestu. Pa kaže, pa dobro, to su dve iste knjige, ne verujem da bi baš žalio da neka kaže on ako hoće sa crvenim ili sa plavim koricama, nije meni sve, samo da imam jednu plavu pticu, to je za mene bilo kao da imam samo jedan promil od te velike biblioteke i od tog strašnog bogatstva koje je u našim očima i u našim mislima i u našim pričama figuriralo kao nešto manje za malo, pa kao neprirodno veliko u našoj svesti, u našem poimanju tada knjige i uopšte zabave, da kažemo, čak ne samo knjige kao učila, nego i zabave. I ipak je on nekako prelomio, napisao mi posvetu, došao kod mene na rođendan, a ja nisam znao ni da li je pitao brata ili mi je samo onako dao. On mi je dao i prošao je rođendan, bili smo mi, to nije bilo kao sad rođendan, samo mi je bio on na rođendan i moja majka je, mislim, napravila neki ručak i tako, to je bilo jedan skromno obeležavanje i on je otišao i sutradan mi je rekao, znaš, bilo bi dobro da mi daš tu knjigu pa da je ja vratim u biblioteku kad on dođe. Neće on vaditi da čita, da vidi posvetu, ali vidjet će samo da knjiga stoji u rafu i neće primetiti da ima pauzu i neće postaviti pitanje. I onda sam ja nekoliko nedelja, ako Boga mi ne, najmanje 5 nedelja, davao knjigu da ona samo figurira, ali to je sada bila moja knjiga u toj biblioteci i znao sam da će biti na kraju moja i pogled na celu biblioteku mi se za taj mali deo privatnosti sa knjigom izmenio. Nisam se lako odlučio za to koju knjigu da izaberem kao moju omiljenu knjigu iz detinjstva. Pošto se radi i o različitim periodima i o različitim sferama tadašnjeg mog interesovanja kroz onu bogatu biblioteku koju već više puta pominjem, ipak je moj veći deo opsednutosti i moje interesovanje bilo vezano za srednji vek, za vreme vitezova, turnira, za vreme krstaških ratova, rani srednji vek, zatim
za zamkove kao objekte i prostore života, za trubadure i truvere kao zabavljače i sve to što je u tom krugu nekako pojmova i misaonih celina bilo dostupno meni. I onda sam se opet razmišljao da li da kao knjigu proglasim knjigu svog detinjstva Robina Hooda ili Ajvanha. Međutim, ipak sam se odlučio za Ajvanha zato što mi je on na neki način bio, pa ne znam zašto, ali bliži i što sam ga više puta čitao i Robina Hooda i Ajvanha sam čitao, mogu reći, i desetinama puta, a naročito neka poglavlja. Ali Ajvanho mi je nekako ostao u sećanju, jer to je bio jedan tihi vitez, jedan u to je vreme sukoba Saksonaca i Normanaca u Engleskoj. To je vreme koje je Walter Scott vrlo baršunasto i opširno pisao, inače kao što je pisao svoje istorijske romane, kao što je recimo Sienkiewicz pisao u Poljskoj ili kao što je kod nas pisao Dušan Baranin, tako jedna vrsta raspričanog, kao što istorija možda i nudi tu vrstu raspričanosti kod autora, tako je i Walter Scott to veoma opširno, veoma detaljno, veoma savesno se bavio istorijskim činjenicama, istorijskim događajima i rekonstrukcijom svega toga. Ajvanho je za mene bio junak po mnogo čemu. Prvo, bio je vitez bez straha i mane, kako bi se reklo. Drugo, bio je prikriven, nije se smeo objaviti ni imenom ni prezimenom, krio se iza oklopa, pošto tada su pojavljivao se na javnim mestima. Na javnim mestima, javna mesta su bili turniri, a na turnirima se nije moglo pojavljivati bez oklopa. Ja sam crtao i poznavao sam sve vrste oklopa koje su postojali, sve vrste tih pancira, sve vrste potkolenica, zatim svih oružja, koplja, halebardi, onda kako su dekorisali konje, štitovi, kako su nosili. To su za mene sve bile detalji, noževi, mačevi, sve to je bilo detalji koji su me opsedali, koje sam čak i crtao, koje sam tako konstruisao ja neke moje vitezove po ugledu na Ajvanha i po opremi i po svemu. To je taj period bio jako ostrašćen srednjim vekom i zato bih preporučio mlađim čitaocima da ne štede svoje strpljenje. Ajvanho traži lepo vreme, lepu pažnju da bi vratio lepim doživljem. Moj savjet mladim čitaocima je da se vrate knjizi i to nije moj profesionalni savjet, nego to je moj iskustveni i nekako privatni savjet, kako bih rekao, doživljeni savjet. Zašto? Smatram da je u ovom vremenu koje je veoma burno i istrzano kroz ove ostale medije kao što su televizija, radio, kasete i sve to što postoji, knjiga je nezamenljiva jer ona čoveku vraća njega samoga. Kako? Tako što se knjiga doživljava u saradnji sa čitaocem, odnosno sadržaj se doživljava. Onako kako vi prisustvujete čitajući neku knjigu, događajima iz te knjige, tako to je samo vama dostupno da prisustvujete. Neko drugi ko čita, on će prisustvovati na drugi način, možda će drugčije vidjeti i te prostore, to što je opisano i sve ostalo. Znači, to je jedan deo vašeg ličnog učešća i vas vraća sebi čim se vi angažujete da to postignete kod sebe, odnosno da dosmislite neku knjigu, da stvorite slike, da stvorite poznanstvo sa likovima i tako dalje. Zato bih preporučio da uzmete knjigu koju vam se čini da biste volili da pročitate, da izaberete lepo mesto neko ako imate na balkonu i u lepom danu i tako, da se zadubite u čitanje jedno vreme, bar pola sata, a onda podignite pogled od knjige i pogledajte oko sebe i vidjet ćete kako ćete imati jedan sasvim drugačiji utisak o bogatstvu i vašeg saznanja i vašeg emotivnog doživljaja.